Pozdrav, dobrodošli u školicu kuhanja s gorenjem. Ja sam Vinka, a danas vam pripremam stejk od cvjetače. Cvjetaču prvo narežemo u obliku odreska. Nakon toga na maslinovom ulju malo prepržim sa svake strane. Dodam vodu, poklopim, dovoljno je da malo cvjetača omekša i spremna je za marinadu. U marinadu ide maslinovo ulje, češnjak, soja sos, senf, paprika, malo limete, sol i papar. Kada se svi sastojci promiješaju, premažemo odrezak od cvjetače i stavimo na pečenje. Gorenje pečica ima čak 22 programa, a ja ću u ovom jelu koristiti program broj 18. Odrezak od cvjetače peče se u pečici 20 minuta. Odrezak od cvjetače izvadimo van i serviramo uz prilog. Za prilog sam izabrala kvinoju jer je bogata proteinom i mislim da će savršeno pasati uz odrezak od cvjetače. Odrezci od cvjetače su gotovi, uživajte, dobar tek!